قوای مسلح استر کاغذ میگه که کرسر بس بابای احمد نگرجون زدو что он своим орудием сбил 2 немецких самолетов. Hüccetten. Onu dasti çan gazdayım. Ben davet şudam ahiri solu çürüdü boy dekabir. Negi hemen geldi ki boy yadveri solu yazordu çürütü. همین خیلی صاحب کاری شدم من همچون هلاک شده حساب کردم روی خیلی هلاک شده بودم همچون زنیچک همچون خدمتگرم همون توپی همون جرقه که دولت به من باوری کرده سپردگی بود همون توپ کتی دوت سمالیات دشمنه زده غلط oldum duyum imaydı belli mi işgal geldi girdi man işte o şey bana duyum ya güzel bir dediğine ana duyum imaydı belli işgal geldi girdi sahar inhum imay ferman şud yani inşallah da bir inşallah dedi in oğuz yeri in gere in ovi gideri ovi aklın diye